Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achir tu silian sang puya. Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare P Shoba Karanlajin Voin Khan Champhaya to Cheng no zathum samni pasari senga saklung nei dat academic building thar chu Voin Khan School Education Minister Pulal Chana Maral te chona hong Uttarakhand ro asuna sa wangin Voin thlingin khosak phung ala khailak India le Bangladesh chon insum donton atan India tangka rupi an mangtel tranta Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Shoba Karanlaji chuan zan khadriak turin Mizoram ran to Voin Khan Champhaya khalin Circuit House official tenanum muaka chumin no DC conference hall Champhai district official NGO shoi tu ten anin kom ani Pi Shoba Karanlaji chuan Sarkala pi scheme poimo tak tak ten khole tui abik takin atin zone le dong thei turangai te hnen athen kim thei na na tranlak kana tul thu soim hei hi prime minister du dan po ni ati department sang te inkar thona tha vonnon ta da poimo thu soin rampum hason turin India ram hun sang hason athena ngai ni ati official de chu an department kaltanga scheme te zir chianga shebel turle anin ang tur taka kalpuyani theina atana trana so turin cha North-East State 10 scheme poimo sangsanga za samkua subsidy andong chu wane thakati thusein heng te hi shia thataka scheme plan chu atul thusoya CSS khoi department ho te chu harsana omtele bozi tulangte zia ka anhena thlen tura cha in atulangte sarkala puilama longa event sak atum thusoya lonei tu te chu India ram ele bar chom tu ani awangin sarkala puin angai poimo hleni atibok pi karan leji hian voin chonu lam khan champhai zola lo nei tu te muin an tho dan te zot fi champhai le zola hian farmer interest group member te koma lelit en kol tu suan champhai le kum tlona bol khai dang te chin ani the na tuin hiang nar jok ne the na tui khol na siam te tui pui lui liana wanga harsna sang an om theile a vena tur siam chungchang te le le thadu khop man tur om the na malak pui turin union minister an nge na Union Minister so lo nei tu te thorim na sonamati thu soin antana sarkar le pin ham thana adon an chhor tang kai dan te azot fi land department official le chu leilet nei tu te har sana sherenga DPR CMA sarkar le pe thelu turina cha ani he huna talan ani danin PM Kisan scheme noya champhai district atangin kumin July ni thumthleng khan injiak lut sing khat chang khale zali sompuruk omin singkhat zanga somret pangatem ham thatna andong to ani hemin hu hian pradhan mantri matsya sampada yojana PMMSY kaltlanga cheng nu sompanga senga sanga chi thar chona tlang samami construction of freshwater finfish hatchery unit to in sanga chi thar so tele munma te NFA champhai grape grower society te enkol champhai winery tlang sam to in grape sor bultana huna manga sarkar le point food processing industry ngai poimo thu soin champhai le na lan grape winery ho tu te thil thlen te po atulanga lo ngai ven zoi tum thua shilani rom han lockdown chon in minister of state hian naktu ka mual koi khuat lo in an ganuni center tho anga chumi hnuak kel kang twin health and wellness center en fi anga dil kon khuat lo in fair price shop retailer number 1 atlo hnuwa Mizo thingtlang lo to in lo nei tu te ko manga chumi hnuwa champhaya kirle in Aizawl padin kirle don ani Health Minister Dr. Alathanglinan Voin Khan Mineko apisa ramchunga nurse choimana sangber National Florence Nightingale Award sangni samni pathum dongtu PCZO pari chu lenga somin choi moina thujiak la tangka faya hlan Minister chu nurse te chumi dangte tana in pele mal somna ni chunjom zel tura cha in PCZO pari choi moina don hian midangte chau phur se du thu soya Mizo nurse te chu an fel ba ka an thiam big ni a hriat thin thu soin ramchung le khovel ram sang Mizo nurse anam ve to chu olom oma an kalna pianga an taimak le damlo an do thiama wangin an ming a tha a fakan hlo zelati rampola nurse mamona san ema wangin Mizoram nurse shatak tak ten tuipui ra thlenga thok turin tanan la ka trulani ati nursing hi Mizoramin resource ane that ber te zinga miani wangin Mizoram le nam ming thana tur po in an poimo hleni ati National Florence Nightingale Award dongtu PC ro pari point Mizoram sarkarin an lompuina lom thu soin thingtanga hun tamjok a tho thu le munhla damdoi omumalo na hmuna po atheng anga tran alak thin dan te soya tu po hian mani na theu tui taka an tho zon rin phak ba khian ara tha an seng thinani ati kumin juni samni pani khan Rashtrapati Bhavan New Delhi ramchunga nurse choimana sangber National Florence Nightingale Award chudin tharveng Ward Superintendent retired PCZO Parinhena India President Draupadi Murmu chon hlanani nurse na thok thate choimoina National Florence Nightingale Award hi kum sangkris ko samsari pathum atanga kalpui tanani
Mizoram nar som pangaten he wat hen dong to ani School Education Department Minister Pulal Sanamaral te chuan samagra shiksha sangni somni pakhat fan cheng nuai zathum somni pasari chung manga sak lunglei diet academic building thar chu ven khan hong Pulal Sanamaral te chuan Mizoram zirna in ma ason zel thena turin School Education Department chu nasitakin channel mek zelati National Education Policy NEP sangni somni na duan angin school zirna chu abul thu da changa siam thatna tho mek zelani ati SCRT malak nain elementary education ti masona turin early childhood care and education ECCE lama the top chwani in textbook la syllabus te po siam that mek ani thu soya July thang thar te point Mizo namje rang la history te tun aya no mel she jok the nan school textbook te po siam rem chho mek ani ti government aided school te upgradation tur chungchanga po school education department chuan ma alak mek thu minister chon kalkhom te shilani tunde hmana Mizoram diet pariat ommek te ba ka diet na thiele khozol te po roman tu mek ani thu soya diet lungnei thok tu le zilai te chutnem ngai taka thok tu le ramle nam sona tura mathlir ne turina cha ani diet lungnei academic building thar hi nikum February ni somni pathum khan tho tan ni im kumin joni somni pani khan tho zo ani Hachek bill to MLA Pularin de Kachuan Voin Khan Chief Minister Pozoram Thangan hena Myanmar atanga danova ku wa to luk chungchanga thena malak sak turin ngen Pularin de Karal te chuan Myanmar atanga ku wa to lukin ko thuk tu ten stakin harsan asiam te soya hemi chungchang Prime Minister hena po lekha thon to thusoin sarkar le puya home department point Mizoram Chief Secretary chu lekha thonin ku wa to luk ti top turam mala turin a hre tir to ti asoi ale khan je dan chuan ko thok tu ten kum tam tak chung rim taka ano tho to chu danova sumdong te wangin an thorim na ra an seng tur na sadakin a heu chu poyati thu asoya hetiang thil hi a thlen chunjom lo nan ko thak tu ten an thorim ra lutna ang tak an seng le the nan danova sumdong na ti top turin ma lak ni se ati ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Pulal Sotan India Rama mi puita chu in tuklang ne sa khoti big nelova omdial de la thati asoi he thui ven khan Congress bhavana soya minhoi hungjok le khosa thei jok te po him taka anom tan thei ya poimo ema chu teng tur chuan India Rama Congress Party chu athole meka Mizoram po atho chhok mekani ati Pulal Sota chuan ram hausa anti tam tak te nen hiam anni khat rei chungen anga kum khat rei chunga danglam big lova amhring chengten anjir meo chuan antiang antivet heni ati Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Uttarakhana chuan ruasuna sa wangin voin thlangin puinun phunga la khailaka Dehradun le mundang phairama chuan ruasuna sa wanga tuitlingin harsana semilir thei chevel te aboi pha state chunga luite alena sana wangin mun hiam lai tuilian thena ni hi chung ro na sada ka sura wangin state police te NDRF SDRF le akai no sarkar mi poimo te chu inral ringa omreng turin sia tirani tlang rama leimi na anasata wangin kong pui mun za chuanga apinga lirthem tak an tangkhang meka thne tu ten kong tlang tir tumin the to pan chu mekani heti la hani zan khan Uttar Kasi district leimina wangi mi palian thi meteorological department choni ni chung ro hi ala surdon ni in an soilok ani India le Bangladesh chon insum don ton atan India tangka rupi an mangtel chanta wen khan Bangladesh bank le Dhaka High Commission of India de chon rupi honna hun hi an manga Dhaka Indian High Commissioner Pranay Verma chuan voina tengin ram pani te hian US dollar man thin ba ka sum chet vel nan Indian rupee an mang to don ani ati pu Verma chuan sum don atana Indian rupee man tur hi Bangladesh atanga bungra thon chuana man tur ani line India atanga Bangladesh lak lo ero US dollar lakman ani ang Bangladeshi Asia chimlam ramjinga India sum don pui ramlen ber do tu ani Voin Khan Maldives Foreign Affairs Minister Abdullah Shahid chuan New Delhi External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar koma anin komzo hian Dr. Jaishankar chon Indian Ocean chevela remna le hosakna thlen tura an ngai tan ten soidu na ti an thodun na in ma son zel cholom amati thu soilang ani Maldives an ei barzona koma ma son le mi pui ham thana thlen tu ani do na ti Maldives Minister Abdullah Shahid hian sarkar in India arontlo ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Shoba Karanlajin Voin Khan Champha yatlo cheng noi zathum somni pasari senga sak lungnei diet academic building thar chu Voin Khan School Education Department Minister Pulal Sanamaral te chona hong Uttarakhana chuan ro sunu sa wangin voin thlengin khosak phungala khailak India le Bangladesh ten insum don ton atan India tangka rupi an mangtel tanta
chuti song chu Chanchinthar kan puan thei chu ani